Phainai Talyung Talni Salchisa Salmario Kaichuku Sanmwngno Tuwui JMP rok Rajbhavan Abhijan Khainai hini Shakha Kwcham MP Borom Gwnang Jitendra Chaudhuri koktwma thumnani bisingtwi Tripura hasteni takhuktai bukuksong chung Ganamukti Porishod tei Tribal Youth Federation Phainai 11 June 11 June chung chini hasteni je governor ni official chini Tripurahani o Tripurahani bisingobo chung jara songduk bosongni borok chini hamkraini bagui je nangmani Tripura Tribal Areas Autonomous District Council abo tabo 6th schedule by chini Indian Constitution roge chalok jago কিন্তু আবু ভাই যে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নিথানীয় যে পাওয়ার যে রাংমান্নানি সেপ্তমানি আবু ভাই তাবুংনি পিরিয় যে চুং যে নাহারমানি নাংমানি ও সামুংনো তাংসুকমানিয়া ইনকে chung Ganamukti Porishod Tribal Youth Federation Tripura hasteni yakshi bodolni je political party ra CPIM Left Front Thangnai kuri bosonni slice kwbang abo hoite chung choba khaitong Tripura jo yakshi bodol sarkar tongthruo chung chini assembly unanimous decision now resolution pass khai yakshi bodol sarkar ni cabinet hoite cabinet resolution adopt khai approve desum parliamentary member of Tangnai Lok Sabha राज्यसभा जे 6th schedule na amend khayui ADC ni yago taibo fund inani অর্থাৎ power inani tai union government ni bebag development ministry hoite jate rang phaina tui ADC bisingo je hat mani forest land nongthum ba revenue land aboni control edison yago phainatui aboni loge chini amani kok borok ni logeo teibo je sikonte dofane borok tomnai chakma mok halam garu kuki borongni language tei culture hukumuni development ni bagibo kok borongno constitution ni 8th schedule khomnani bagui sungje dabi tisamani o dabini bagui je tabungni je union government Modi government thangnai 2015 ni hoite kaisa bills nannani yagmarikha 2019 of hayoi o bills namui Rajya Sabha tai Lok Sabha kunoi je parliament ni je abo bedek oro introduction onkha oro hoite home department ni je standing committee abo aboni the stakeholder Tripura State Government, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council, Assam Government, Mizoram Government, Meghalaya Government. Tai Tripura haste tai kubun state ni bebag organization
social, cultural, political borok by interaction khayi o bill no taibo kerak khainani comprehensive khainani bagai borok yaprida shekha ebong o bill o opinion recommendation abun incorporate khai tabo taibaisa parliament to submit onka kintu Modi government BJP tamni bagi je abono bill pass khaya nangya ba nangmani amtui podre pod bill pass onkhano je chini Tripura hastinite North East ni je nangkuk mani e constitution amendment bill abo 125th amendment bill hini chongjakha abono pass khayam tongkha chung Phainai 11 तारिख chini hastefa ba governor ni Thaniyo mass deputation diui chung union government central government Thani ba chini cognition pisanai tei Tripura government ni Thani ba jate borok abono tui jate kok sanatui kenona tinini je Tripura joni jara राज्य चालक नाय BJP बा IPFT borok kok rimani tongo thangnai chongmari frogo borok सरकार फाइखाय IPFT शाखा Tripura नंगनाय BJP शाखा जे more power empowered committee खाय 6 month बिसिङो ADC नि जागो फान याफारे जानाय किन्तु तिनि 52 months बिसिब्रै ताइबो तालब्रै लाई थाङैबो आबुनि कोनो मारि सुमानिया के आबुनो रगै फाइदि जत्त ताफग्रमनो जत्त बुखग्नो Tripura हास्तेनि जे कुबै चुं चिनि Tripura हास्तेनो ताइबो करा ताइबो हांकरेनि बेदेकनो फलग्रनि निखाय कुबै constitutional solution तब बाक्सा अब हिनी तो constitutional solution इंखाय चिनी perspective Tripura हास्तेनि जे social cultural geographical perspective that only possible that road map is amending the constitution and empowering the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. By that, abobai chung je chini development, employment, culture, language, bebak no chung je taibo karak khayi, turuk khayi, dakti khayi, jotto borongni babai. Sang khayi chung abno tisaiman. Abni logi je o amendment ni bagai chini demand simia BJP government 2018 ni Chongmario sakha je vision document implement khayui puila bisio 50,000 government job abuni ulo taibo 6,50,000 7 lakh altogether 5 years bisiba bisingri nai tini abuni kono khobor kori reservation ni kono patta kori forest right tabo de claim khaimani abuno kono hearing kori ulta chini Tripura asteni left front government tongfruo 1,30,000 borno je patta rikha oro borok rubber kaijak anaros kaijak kowai kaijak kheto kaijak pukhiri kaijak I thangnai 10-12 days sekango forest department borok miking khaika जे पट्टा जगाओ जे राबार खाइने राव হয় রাবার টান দি হাইয়া খাই জরিমানা খাইনাই বা
फरेस्ट डिपार्टमेंट आबनो बेबाक तानुई ध्वंस खायनाय डेस्ट्रय खायनाय इनके आमती खाई तिनी चिनी एडीसी नि सामुंगनोबो खाया एम्पावरमेंट नि कक बरफनो 8 शेड्यूल खबननि आबनो तिनी बरफ पगै थांखा चिनी गरिया ममिता हजागिरी लबांग बुमानी बिजु बा सांग्रें चेरो आबो तिनी चेरजागिया आबोनि कोनो प्रेस्टिज तिनी कुरिखा तिनी चिनी हस्तेनी आवरो हजार हजार थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट इंजीनियर क्लाइटमो साकरी मा खाया चिनी एडीसी आमचेरंगनी जे स्कूल और टीचर कुरुई लामा कुरुई इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर आबोनि अवस्था खूब चाया काजे बेबाक दाबिनो तुयुई जों गवर्नर नि थानियो इ त्रिपुरा हस्तेनि शुधु जों संदुक बरफ 12-13 लक्ष जों जे अब जोंनि त्रिपुरासा बा शिड्यूल ट्राइब बरफ सिमिया त्रिपुरा जोंनि 40 लाख जोंनि संदुक गया ट्राइबल नन ट्राइबल हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिस्ट मुगली बा ए अब थुरुक्सा बेबाक बरमनि बुखानि कगनो जों लांगैजों थांनाय फायदि 11 जून दिनै 7 जून ताई सालथाम तंगै सालबुरिनि सालो आगुलि जों मनजागै इ मास डेपुटेशन बिसिंतै चिनी इ हस्तेनो ताइबो गाहाम खै हामक्राइनि लामाव लांनानि बागै इ डेमोक्रेटिक डिमांड नो एचिव खायनानि जतनो जों सुबासुरिदि सागबाय मांबाय जोंबाय जुग्रियै आबनो सक्सेसफुल खायदि हनै आं कयहरो चिनी गणमुक्ति परिषद नि अंगै टिवा प्रियमै जतनो हामबाय जतनो